Iha kotuk mak ema ratene haimos, ita musti dadi ema los no. Tabe ina amasia, tabe no isin diak tan ita hasurumalu iha mimbar UBB edisi tanggal 14 Mei 2026. Ohin lorone hakusu ba ina amasia ematetun iha nabe-nabede ohine ita atu hanorin meromak manfaatin hodi lia tetun. Hau kilik podik ita hosi surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 to'o ayat 12. Uluk no si italeno no hanorin may ita hamulak lay. Ita hamulak. Ama na imaromag ihaleten asba ami husu dodan wa inolos tan ami sebele moris to'o oras nee. Ami atu hanorin maromak manfaatin fok malar lulik nebe naroma ami kan neon ami kan laran bete ami bele hatene ama niakan hakara oin idan nunabe. Ami kan hamulak nunia day ami hamulak hodi Yesus Kristus dia kanaran. Amin. Inano amasia may itarona surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 to'o ayat 12. Hakerek liana nunee. Saudara sayang dong, bosong nih cuma jadi tamu di ini dunia sa. Te bosong sama ke orang asing yang ada maranto. Andi aku beta main minta, ko bosong jang sama ke manusia lain di ini dunia yang bikin jahat iko dong pung mau-mau. Te dalam bosong pung hati ada satu parang. Andia kapengin bikin jahat, baparang lawan kapengin bikin baik. Jadi jang kasih biar itu kapengin bikin jahat, ontong ame sang bosong. Te kalau begitu, na bosong ancor. Jaga baik-baik ko bosong hidup batul di muka orang yang sonde kenal sang Tuhan. Deng begitu, ande kata dong mau tuduh bosong sambarang, na dong cuma dapat lihat bosong pung baesa. Ais kalau Kristus datang kembali, dong sendiri yang nanti angkat tinggi-tinggi sang Tuhan Allah. Tagal bosong pung bikin bae. Inasia amasia mak na Yesus na domi naklaran. Oras itarona raibot sia ratuda malu. Ita susarno ihanee. Ithaneo haakalo lia hatuda malu niya dadi ba ita itnu nabe tenik. Iha itaray duuk lia wain maknalo ita ko na hay malu. Loloron ithetan no hasoru pemerintah niya kan hakara mako na hay ba ita. Loloron mos ita musti hakaas oa nokbit bet ita bele moris. Ihalia mak italeno o hinloro nee, nakaes no si lia hatuda malu. Mais no si hai at no diak makdog no si ita. Nee lia se lumalu harau fatin diak iha itakan neon laran. Petrus natetek no di itakan isin lolon niakan hakara se sumalu no itakan malar. Isin lolon nee lahos ita isin lolon day. Mais ita mareklaran yakan hakara hotu-hotu nebe bele dadi ulun. Tania dosa lahos lia hakur haksoit maromak lian day. Mais dosa niamos tan ita mareklaran nakarababilan oan day. Liu no si maromak hakaran. Dadi nunee lia sita malu iha neon laran atu hetan idanabe makat ita atu looba. Lia phone ba ita, Petrus naruka haay ita laohela reklaran tan lia hatudo malu nee. Mais nia nusu bete ita moris hanesan mamakmay no makla oray. Lia nee hareba nuu seikotuk mamalu. Tan reklaran moris iha reklaran mais labele hahabut oan bareklaran.
Ita pake sa soin reklaran, mais ita lahos reklaran sa soin. Tan ema neon magdadi bahun hakara. Oras it neon nakriit oan bahetan beran, niya dadi bake. Nakriit oan baliak furak ooin, niya dadi baata. Mais, ba oras neon nakriit oan ba maromak, niya dadi ba emak boys. Tania, samak di akbasuk lahos tan agama niya kan nahon makaas day. Mais, nonok niya kan neon ray baklalaok moris makdiak. Dadi no si ikus, foin malorek. Hatuda malu bot lahos hatuda malu ihamolin. Mais hatuda ho ita ka neon duuk, maknatuda malu no neon manakriik oan balia makukun siya. Ita kan moris dodok lahos tan dosa bot siya de. Mais tan ithakriit oan kleur basuk, balia kiik maat o oin. Oras nee mawain raresi malu base niya kan agama maklos. Mais o hinloro nee, maromak fo hatene ba ina no ama siya no hao na akno nee. Dadi malos keta iya o hindi. Ihakotuk mak ratene haimos, ita musti dadi malos no. Nahuba o hinee, keta hatudu resik oan haak ita agama. Hanoin dia diak liaki iksia, maknalo ita bamonu. Tan awan rafoni, liaki iknia sia, maknalo ita dodok. Hatuda ho ita na induuk. Pele hatoba hola ho di neon monu balia kiki ikoan sia. Oy nuu, ita musti halo hakes los masik hetan ha isasa. Ket hataok ho haik maluk. Tan ita halo lia los. Lao na naik mos lasa ida. Surak tuir lalaok los. Ithanorin ohin loro nee, rohan banee, nini banee. Na imaromak fomatak malirin ba ita hot-hoto. Amin. May ita hamulak. Ama na imaromak ihaleten ihaas ba, amirona tian ama manfatin na tiha ba ami. O hinee ami kaneon kadua kai, tan ama matudo dalan los ba ami. Tulun ami bete ami ketases karukwana tuir ami kan hakara. Mais ami tuir ama niya kan hakara day. Fok malar lulik no matak malirin ba ami hotu-hotu ohin loro na ektomak. Kasumola ami kan at no sala siya. Tan Kristus niya kanaran ami tamamay ba amabot. Amin.